دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی، دوباره ماه دیگر شد چرا نمی آیی. پرنده های مهاجر بلانه برگشتند، دوباره چهچهت سر شد چرا نمی آیی. зодрӯзи бозор собир шоири сахтгуфтору ширинбаён ва ғариби тоҷик дар ватанаш тоҷикистон бо як маҳфили хоксорона аммо гарму самимии шуъаро мухлисон ва дӯстонаш баргузор шуд. маҳфиле ки бо ибтикори рӯзномаи миллат ба хотири муаррифии соядастҳои шоир ороста шуд ба базми хоси таҷлил аз зодрӯзи ӯ табдил шуд. хайр аст ки бозор ҳар ҷое ки бошад моро як дафъа такон медиҳад ки биандешем, андеша кунем, роҳи ҳамоишро пайдо кунем, роҳи нигаҳдории миллата, ояндаи миллата андеша кунем. ҳунарманд ва ровии шинохта Отиқи Қодир аз соядасте ки Бозор Собир ба ӯ тақдим кардааст ёд овард ва гуфт: дар маҳфиле шеъри шоиреро қироат кардам ва аз устод посух дарёфтам. ин коғаз бо ҳарфи худи устод аст, болош навиштам ба Отиқ ва гуфтанд ки ин сиёҳрӯи ту хокистари кишвар бошад, ҳар ки ин шеър бихонад ба худо хар бошад. аммо сахтгӯиву эътирозҳои Бозор Собир бархе ҳам ба танз гуфта шуданд ки хостаҳои қалби ӯро муаррифӣ мекунанд. من صرف نظر از اینکه چی میگفتم، من تنها همین اصل به عنوان یکی از امتیازات بازار صابر میشناسم. همین اصلی ره، همین اصل اعتراض و همین اصل پرخاشم. عجیبش این است که مثلا وقتی که نسبت دین اندیشرانی میکند خیلی کسا رو ناراحت میکند، ولی اون مرزی که مثلا یک کس باید بگوید که تحقیر کرده است، اون مرز رو عبور نکرده است. هر یک شعر استاد وقتی شما میخونید شما میبینید و این خیلی مهم است که مثلا شما میتونید از دو سه شعر استاد با هم مثلا شعر اسبشون رو بگیرید یا که نامه هاشون رو بگیرید، اونا رو شما تصویرش میبینید. اینایی که امروز مثلا معنا آب میکنن که ما چگونه کلیپ بسازیم، چگونه بگم چی بسازیم، یک شعر استاد بگیرید بخونید و اونو بسازید تمام. бархе соядастҳои Бозор Собир аммо агар ҳам танз надошт, вале чизе барои тафаккур буд, мисли посухҳои намакин дар суҳбатҳо. морам хушбахтӣ соҳиб шуд ки аз устод як соядасте гирифтем, хатои каҷукилепи устодам. дилам ба ғайри ту улфат ба кас намегирад, касе ки дил ба касе дод пас намегирад. устод Бозор Собир шӯҳои намакин дошт. масалан дар Файзобод дар вохӯрӣ гуфт ки یک زن بالا شد گفت که چرا خودت فیض‌آبادی و زنت فیض‌آبادی نیست؟ استاد در حال جواب داد که کدام شما آمدی که من شما را نگرفتم. ба таъбири Мумин Қаноат, таҷлил аз зодрӯзи Бозор Собир ва шеъри ӯ бо ҳузури худи шоир ба як таманно ва ормони миллӣ барои тоҷикон табдил шудааст. аммо бо вуҷуди адами ҳузури Бозор, шеъри ӯст ки маҳфилҳоро ҳарорат мебахшад. ало санги бузургӣ، санг ҳайкалҳои арбобон که در دنیا به جای مرده ها روییدید از خاک، زمانی از شما هم در قضاوت ها نشان بی نشان ها را همی خواهند، گناهی بی گناهان را همی پرسند. ما بسیار بیا گفتیم، بیا میگوییم استاده، لیکن من فکر میکنم که حال ما جرأت کرده جوان مردانه عذر نپرسیدیم از استاد، عذر نپرسیدیم که چرا بی گناه 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت ما خیلی شوخی هم کرده بودیم که در محبس بودن بی گناه. آیا میتوانیم همین گناه را به گردن گیریم، جوان مردانه عذر رو پرسیم از استاد؟ شاید در این حال استاد برگرده.